أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات الخلود. أيتي الله سبحانه وتعالى الله جميل وسني دكتور كنود هانا بيتين الجنة مكانك الله يمتنونه edo kala nema e moƴƴere e ɓural e yurmede makko e hoore meɗen. Eɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. Eɗen seedo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko e towal juuɗo e maɓɓe, juuɗo e ɓengude maɓɓe nen fof e sahabaɓe fof. Yo Allah juuɗe kala lutirɗo ɓawo maɓɓe, ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteje maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. Musidɓe tedduɓe eɗen jokkito darsu men ko tafsir suratul Araf. Jomirawo seniɗo tow ɗon o humpiti hen e fuɗɗode nde simore ɗo e ko feƴƴuno hakkunde baba meɗen Adama e Iblisa. O holli en ngaygu ngo Iblisa jogani Adama e zurriya muɗum on e kambaji ɗi o kambi ɗin. Allah subhanahu wa taala o wi en wondema ko gaño meɗen feeñuɗo. Kanko Allah o noddi en, o haɗi en jokkugol Iblisa e fitanɗe muɗum, o yamiri en rewgol mo kanko tun Allah wooti mbinamo, ñinnanamo diina kan, tabita e yamirode makko ɗen, woɗɗito ko haɗi kon. Jama on senditi e ɗum pecce ɗiɗi, woɓɓe noti Allah ɗofti Allah, woɓɓe kañum kadi noti Iblisa e fitanɗe muɗum, ɗoftimo e ko noddata ɓe muɗum kon. Kay feere ala ko maɓe serta werde, Allah holli werde goto kala e maɓɓe. Ɓe yehi ka aljannaji wonduɗi e canɗi muɗum e nemaji muɗum, ɓe yehi ka lette yiite wonduɓe e ngoli muɗum e soñjaji muɗum. Si woni ɗum tummodiroyama toon mo ɓe weeroyi ka werde muɗum, yarli haray e humpodiral ngal lan taƴi, mo gasa taƴe ñande goo, kono e humpodiral ngal waɗayta ho seeɗa. Ɗe aya jeɗo hino jantano en yoga e ko feƴƴoyta hakkude yimɓe aljanna e yimɓe yiite. Wano aya je ɗen jantorani en noon e nokkeli goo kadi sifa ɗum ma ɗum ko feƴƴota hakkude yimɓe yiite ɓen, ma ko feƴƴata e hakkude yimɓe aljanna on. Allah wi wanada noddi ashabul jannati yimɓe aljanna on, ashaban naari yimɓe yiite hen. Allah fillori noddan ɗum ɗo o hunde waɗunde ko annda kon ko wi'e num wa yunadi nodda noon ashabul jannati ashaban naari. Kono o wi wonada noddi noy wasi waɗi fi on ɗum sabu pellet ko ma waɗa tultata, hakke ko woni tultata fillora fillango hunde waɗude gase, ko sabu tentingol laatoyegol muɗum. ɓe wiya an ko woni qad wajadna pellet men tawi ma wa'adana konko fodi men rabbuna joomi amen haqqan ko gonga. Yimɓe aljanna ɓen ɓe ƴeewoyay e yimɓe yiite ɓen wono surat Safat holliri noon. Allah wi qala qailu minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka la min almusaddiqin a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la madinun. So woodi kongo ɗiɗo wari miɗo wonduno marno wondiɗɗo, on wi eno lan ene amiɗa hooli e gongi wonde si en maayi en woni mbullaari koye immintinteɓe koye yoɓeteɓe joddi kuuɗe meɗen kisan olande. Kamɓe yimɓe aljanna ɗum ɓelande sabu gol kongol ɗon. Qala hal antum muttali'un, ene on ƴeewa e ndaaro. Fattala'a o ƴeewa fara'ahu fi sawa'i jahim, o yiya on mo woni landade fi muɗum no ka tumbere yiite jahannama no leftore ton. Idan Allah subhanahu wa ta'ala no waɗi wirndugo e hakkunde yiite e aljanna
on Allah wi non fa duriba bainahum bi surin lahu bab kono kanko Allah o e ko fala mo ay hayninde ɓeeto o haynina ɓeeto mo ɓe yewoya yero haaju e hikma ko Allah subhanahu wa ta'ala ko faandi idan ɓe ƴeewoya ɓe wiya hey kono menen de ka aljanna ga ko Allah foddo men kon wonde mahinu ga weli e foti ñanduuji tebbeeli e njarandi e sonnaɓe labaɓe e laamu e fowtere minen min tawi ɗum ko gonga de fa hal yarli wajadtum on tawi ma wa'ada rabbukum konko fodi joomi moɗon wonande yimɓe yiitagen nder ton haqqan ko gonga on tawoyi toon jolokoje ɗen on tawoyi toon jamɗe ɗen on tawi toon yiitegen on tawi toon diyewulɓe ɗen on tawi toon lette ɗen ɓelennoɓe yarde ko Allah hoduno kon kadi ka yiite onon kadi ko noon tawru ɗon mo ɓe kaka woni ɗon humpiti fi muɗum ɗon noon boni humpitande tawi an ko sifa nden hunde ɗon humpitita ko ɗum humpitata hara werde maɗa nden boni humpitande maɗa nden boni walla dambe ɗum qalu ɓe wiya naam hey ko noon woniri yeddugol ala nde ñande fof no jebbili Allah wi bal homo wiyama mustaslimun fof nde ñande hino jebbili fenade ala ɓe wiya hey ko noon woniri o kalima ɗo naam himo jangira bi kasril ayni naim iɗi noon hiɗi selli haala arabu alquran o ardi e majji iɗi noon ko hunde wotere kadi woni ko ɗi firi fa addana muaddinum tum humpita noon humpitowo ewnotoɗo baynahum hakkunde maɓɓe an ko woni la'natullahi lette kuddi Allah ndin ala zalimina woni e hoore tooniɓe ɓen woɓɓe jangi anna la'natallahi wondema tabiti no kuddi Allah ndin ala zalimina e hoore tooniɓe ɓen jangi ɗino hiɗi selli mana majjum kadi ɗuuɗa ko serti ko mbalodi min tuni ko serti mana ko goto goɗɗo ewno hakkunde maɓɓe fewno ko ɓe jabonirta ɗon awa hara kuddi Allah ndi woni e hoore toñuɓe ɓen toñirɓe hoore muɗum shirkangol Allah toñiri hoore muɗum yeddugol Allah toñiri hoore muɗum waɗɗingol e hoore muɗum natugol ɗe ledde ko ɓe yimɓe yiiten en woni ɗo honno woni sifaji ɓen Allah wi alladina ɓen yasudduna ɓe hino sakko ɓe hino heeda an sabilillahi e dina Allah kan e laawol Allah ngol wa yabghunaha iɓe ɗaɓɓana ngol laawol iwajan o ñande dina Allah kan ko laawol fewngol foccingol ngol ala selande o ñande hay hunde ngol feewi fuɗɗode maggol ɗon ko jokkugol islam on ga dina kan ga wahyu ardon innallaha sallallahu alaihi wasallam timmode maggol ɗon ko nder aljannaji woɓɓe noon no woodi golle muɗum ko salagol jokkugol ngol wona kadi fiwotangol jokke haɗa nde ngol jokkete jilɓina fiyake maggol waɗanangol calɓi selanɓe fi majjingol laawol ngol tawa a yaha ha e nokku wiya addata cene jiɓoɗo andude ko honngal woni siratal mustaqima on ɗum ɗon noon ko honno dandata neɗɗo on yawgol e nden yeɓande ɗon ko so jangi dina makko kan o faami sa jangi dina kan a faami ko goɗɗo sinki ɗatoy e waɗi kare fuurowo yo an ka hewtuɗa o hiɗe andi siratal mustaqima ko hongal a majjata na sa hokkiti ɗo yawgol ɗo ha ɗum sere kore ɗaɗɗate bo hino seli kare fulji bo a hewtay kono ɓay ɗum hiɗa anndi alandu ka ko hay goɗɗo a jokke laamo ha hewta so woni noon a hewti nokku ka annda haray gonɗum waɗata a darade landoɗa hay sa heɓal ɗo takko ma ɗon a ɗaɓɓay ɗon ka sela ha heɓa annduɗo landoɗa ɓe tindinane ko noon neɗɗo haani wowde diina Allah kan koya janngu faama gollitira kon ko annduɗa ɗum tertoɗa ɗatoy sincatoy noon no wiri noon wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ko toon jokkude ɗate sincade ɗen ha nden jokkande ɗon ha ɗen ɗate ɗe jokkunon ɗon sendita on saakita on itta on e laawol dina Allah kan idan woɓɓe no waɗi golle muɗum ko waɗugol sifa koye ɗato sinca ɗum e fi majjingol kañum laawol ngol fi jokkuɓe ngo ɓen jokkungol ɓe ɓen yoɓe majjuɓe ronka ɗowinorgol kañum laawol ngol oɗo woni o yabguna ha hiɓe ɗaɓɓana ngol laawol iwajan o ñande wa hum no kamɓe e hoore ɗum ɓe l'akhirati wonande l'ahara on kafiruna ko ɓe yedduɓe ɓe hoolaaki ɓe goongina
wa baynahuma hino hakkunde yiitengen e aljanna on no hakkunde ɗin werdeji ɗon ɗiɗi hijabun werngallo woɓɓe wi wa baynahuma hino hakkunde ɗin feddeji ɗon ɗiɗi yimɓe aljanna ɓen e yimɓe yiitengen konguɗin ɗi noon hiɗi selli hino hakkunde maɓɓe hijabun werngallo allah wi wa baynahum bi suurin waɗe hakkunde maɓɓe kamɓe yimɓe aljanna on yimɓe yiitengen waɗe hakkunde maɓɓe heeɗo hoggo lahu babum engo mari dambugal batinuhu fihi rahmatu sengo nder yurmen nden ko towoni ɗum ko aljanna o wa zahiruhu ka kene muɗum min qibali l adab ko tollettede woni ngon heeɗo ɗon ko ngon won ɗo ni allah wi ngon hino tabiti hakkunde yiitengen e aljanna on moƴƴere e yummede e nema koni ka aljanna iwata to arana yimɓe yiitengen hay yeru ka meselal tuggoto tampere e soñdia e lette e nguli koni kon ka yiite iwata toon yaha hewta yimɓe aljanna ɓen hay yeru ko ɓuri farɗude ko farɗi kon wa ala l arafi hino ka hoore l araf ka haala arabu ko nokku towtuɗo almakanul murtafe ko ɗum e araf ko ɗum si kowoni kon ka hoore dontonori ndi ka haala arabu ko urfu dik wiyete sabu ko ɗon ɓuri towde e kañum dontonori ndi jonno o nokkuɗo woɓɓe wi ko fello wongo hakkunde yiitengen aljanna o woɓɓe wi ko ngo heedo wola ngo ɗo o baynahuma hijab ko ngon heedo ɗon ngon hoggo ɗon ngon wirngallo ɗon ko hunde towtude ɓe wi ko ɗum ɗon woni ko fanda arafa konko ɗiɗi ko hunde wotere woni ko ɗi faandi wiɓe ɓen ko fello wiɓe ɓen ko hoggo heedirango hakkunde yiitengen aljanna o fuu ko hunde wotere ko ɓe faandi ko nokku towtuɗo on nokku no wiye al araf idan wa ala al arafi hino ka hoore l araf rijalun worɓe ɗo wiyama worɓe kono wona worɓe tun ka noone ko yimɓe woni ko faanda ko yimɓe no wona worɓe tun noona worɓe rewɓe yarifuna hiɓe andi kullam bisimahum ma hiɓe anditira kala bisimahum mandeji maɓɓe ɗin hino ɗon yimɓe hino darna ɗon no wi ha onon wone ɗon taho heɓe anditira yimɓe aljanna on mandeji maɓɓe ɗin rawnugol geece maɓɓe ɗin e jalbendi maɓɓe ɗin e hettare maɓɓe nde ɓe woni e muɗum nden heɓe anditira yimɓe yitangen kañum kadi mandeji mum ɗin ɓawlugol geece ɗen e soñjamo ɓe woni e muɗum on kamɓe heɓe hakkude ɗon ɓe natali ka yiite ɓe natali ka aljanna konɓe woni ɓe ko raɓɓiɗi kon konguɗi ɓuyno wola nder ton kono ko raɓɓiɗi kon ko yimɓe tawɓe boneji muɗum e moƴƴi muɗum foti hay hunde foolaade ɓe peesanama tawama hino fota ter ɓen ɗon noon hari ka boneji ɓe raɓɓindinaki sabu moƴƴere ɓe ko sowete ɗum sappo ɓuri fanɗude kon bone on ko gooto si yaha tawi moƴƴi maɗa ɗin ɗinɗon ɓe sowede muɗum foti e boneji ma ɗi sowatake ɗin andi ko yimɓe tawno ɓe raɓɓindinaki waɗugol bone ko tinninoɓe soobini waɗori nder toon moƴƴereji joni noon allah o toñata ko sowete kon fof o sowante fiiɗa waɗi bonnereji jami hayta moƴƴereji ma ɗin o heɓa sowande dow foti ɗen idan ɓen ɗon ɓe peesanama tawi hino fota moƴƴi ɗin haɗiɓe yahugol ka yiite boneji ɗin haɗiɓe yahugol ka aljanna on allah haala ɗen ɗiɗi pooɗodiriɓe joni hino habba yurmene allah nde yo taƴi ɓen ɗon ɓe wernete ɗon tawa ɓe habbo ko ɓen woni ko fanda ɗo yimɓe wonɓe ka hoore araf ɗon tawoɓe hino anditira kala e yimɓe aljanna ɓen yimɓe yitangen mandeji muɗum ɗin ɓen wona daw ɓe nodda ashaba aljannati yimɓe aljanna on kaɓe woni ɗon ɓe ewnoɓe ɓe wiya kono yimɓe aljanna an ko woni salamun aleykum kisal woni e moɗon ɓe hiwroɓe ɓe hiwrora ɓe hiwragol islam o salamu aleykum ko ngo hiwragol o woni hiwragol yimɓe l'islam ɓen ka aduna ɗo ko ñande dangal o ko ngo malaika ɓen hiwroroyta en ka aljanna inchallah ko ngo allah subahana taala on
hiwrorta yimɓe aljanna ɓen ayaji alqur'ana ɗen hino tabintini ɗum ɓeɗo kañum kadi hiwroroyaɓe ɗum ɓe wiyaɓe salamun aleykum kisal woni e moɗon lam yadkhuluha ɓen wonɓe kalarafu ɗon ɓe naatali taho aljanna on goyi wa hum kono noon kamɓe yatma'una heɓe tangini ɓe naatali taho on noon hiɓe tangini ɓe naatayi wa ida surifat absaruhum si woni yiilama fewtinama gite maɓɓe ɗen tilqa'a ashabi nnari telemma ka yimɓe yitengen qalu ɓe wi'a rabbana jomiamin la tajalna wata waɗu men ma alqawmi alzalimina wondude e yimɓe toñuɓe ɓen si woni ɓe fewti ka yimɓe aljanna ɓen ɓe hiwroɓe ɓe wiya ɓe kisal woni e moɗon ɓe heɓa tama'u ka allah yurminede wernoye ton si ɓe gite maɓɓe ɗen fewti ka yimɓe yidagen ɓe hula ɓe maako ɓe ana ɓe toro allah o taw jeynuɓe ɓen no ko ɗum woni o taw naaduɓe ka yiite wanada ashabu larafi nodda yimɓe larafi on rijalan worɓe yarifunahum ɓe hiɓe andiri ɗum bi simahum mandeji muɗum kamɓe wonɓe ɓen ka araf ɗon ɓe dara ka yimɓe yiite toon ɓe hayno toon ɓeɓe anduno ko aduna ga ɓeɓe andirno yeddugol allah ko tiiɗi ɓeɓe andirno noddugol e allah yedde ɓeɓe andirno sakkagol jamanu dina allah kan ɓeɓe andirno bandiyagal e dundarankeyagal ko aduna ɗo ɓe anditira ɓe mandeji maɓɓe qalu ɓe wi'a ɓe ma agna ankum ko honɗum nafi on jam'ukum ɗuɗugol moɗon ko aduna wama kuntum ɓe konko latino ɗon tastakbiruna hiɗon mawnintino honɗum ɗum nafi on ɗo hande ɓe landoɓe ngal landal nafiyoɓe jawo no feeñi wonde hay hunde ɓe naftorali ɗum ɗon no feeñi ɓe weeroyi ka yiite ko so tawno ɓe weerali goɗɗo jiɓo so tawi nafayɓe ka nafataɓe kono ɓe yollama nder toon hiɓe e nder lette ɗon no feeñi ko laaɓi ina landagol ɓe ɗo ko yakkugol ɓe aybina ɓe holla ɓe enele on gollitirano haqqille mon ɗen enele on wonno jaka ko yimɓe bonɓe ko yimɓe jasuɓe konko ɗuɗuno ɗon hiɗon kamba hiɗon hulɓina hiɗon mawnintini e jaɓugol gonga ko honɗum ɗum nafi on ɗo hande a haulai e ko ɓe ɗo ɓe sappo yimɓe aljanna o yimɓe no ka aljanna ton tawnoɓe ka aduna ga ko yimɓe ɓe hoynanoɓe jasinanoɓe ɓe contano ka hay e hunde sabu ɓe hikkaki e hay e hunde e ko aduna on mawnini kon naka jawle naka gande aduna naka laamuji naka teddule jame naka fewjugol ɓe jeyaka ton jogii ɓe deftere muɗum no janga mayi no janna no yaha e darsuji ka waɗete no jokki fi diina no ɗaɓɓorde arsike mum allah yanñanaali ɗum ka arsike no jarrigori ɗum basal sifa ɓe gayo ka aljanna moƴƴa ɓen ka aduna ga considéranoɓe na hay hunde woɓɓe si neɗɗo baso neɗɗo miskino ɓe sikkay ko goɗɗum o fanditi ha allah waɗi mo noon ko jasere makko ko welsindare makko ko weetorgol makko maɗum ko angal do soobe e makko la allah subahana taala o jarribore mumen o faala ko ɗum defu noon ɓuura e seng e saye wigol a haulai manna allahu alayhim min baynina ɓe ndara ammar bun yasir bilal en sohaybu rumi sahaba ɓe ndunaɗo tawnoɓe aslan ko jiyanoɓe ko e jiya ɓen ɓe jeyanoɓe ɓen ko sottiraɓe goto goto jonnita hoore muɗum yimɓe ɓe ala ɗon gorol ɓe hikkaki hay e nokku kamɓe ka darɗe maɓɓe darɗe aduna ɗen ɓe hikkaki hay nokku na jawdi na hay ɓengure woɓɓe maɓɓe mari hay hunde ɓe wiya ɓe ko ɓe allah ɓurni hoore amin abou jahal en kohoɓe qourais ɓe abou soufiane en ado wonde julɗo kamɓe wiya ko ɓe allah ɓurni hoore amin hara ko ɓe allah jokkinta goonga okka teddungal acca men e hoore allah no teddiri men jawle ko menen fewjata makka ɗo ko menen woni ɗum ɗo menen waɗi ɗum ɗo noɓe sikki noɓe fandidirnoɓe ɗon ko aduna ga ɓe felluɗo ɓen ɓe natoyta aljanna awa hay si ɗum ɗo ko goonga ɓeɗo ɗo ɓe jewitaki ko ɗum allah no fillani en e maɓɓe yo kamɓe yimɓe yiite en ɓe landoyto fi woɓɓe ka yiite toon ɓe sikkuno ko tun natta wa qalu ma lana
la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar kon mun hebe men ala wido do hande himbe men sikkuno ko e bombe be jeya attakhadnahum sikhriya e haramen jalkutuno be tun am zaghat anhum al-absar kagiti amedi ya be tun kono himbe derga ina himbe araf ben fanda no ben don be haula e ko be do alladhina hum ben aqsamtum be wondu no don la yanaluhum Allah wandama Allah hum hebin tabe bi rahmatihi yumede fihi dun lami nobe don fewjeno e hore mabbe mo wi dum habbe mo habbama mo wi dum soke mo sokama mo newnan do ko yata mo dumbu do o hejje juude ko be wondu no don wondema yummede Allah ben hewtata dum udkhulul jannata nata al janna yandi la khawfun alaykum kulul ala imoro wala antum tahzanun wana li on suntobe on wana li suntobe o mulata sabu ko wi oton ka la farado on sunota ko sabu accu don ka aduna kongo no be gol handi don taban be mi araf do ko selli gon ko nato be aljanna yimbe araf be bentobe boneji mudum e moƴƴi mudum foti hay hunde folali Allah yummede makko nden no aditi tikkere makko nden no ɓurinde doole no foolide o wi inna rahmati sabaqat ghadabi sin fayale fillaye goo o wi inna rahmati ghalabat ghadabi o wi yurmene ande no aditi tikkere ande fillaye immon yurmene ande hino fooli tikkere ande Allah subhanahu wa ta'ala o yurmineɓe o laade ɓe aljanna ونادى نودى أصحاب النار يمبي يتجن أصحاب الجنة يمبي الجنة كم بكري بنودى بك الجنة ويا أنكوني أفيضوا علينا هب يامن يب يامن من الماء إمرد إنديا أو ما دم مما رزقكم الله إمردكم قال أرسكم يقولوا كوركم من نديا كم يرى maɗum ñamete kono ñaama noon ñamete heɓi ɗo wo so yewtino fu hara neɗɗo o subata o wiyata o korela hunde gari o wiyata o korela komi ñaama yimɓe yitani Allah lettiroɓe ɗonka lettira ɓe heege si ɓe landike okkoreɓe jaran Allah ko ndiyam wulɗa jonnata ɓe o wi won yastahisu yugasu bima'in kalmuhli yashfi lwujuh o wi si ɓe landike okkoreɓe jaram ɓe yannire ndiyam wulɗan wawɗan wo sila fatinaɗo ɗum ino sunna gueete ino juɗaɗe eyallah billahi Allah dandoen si ɓe turike o ñameteɗo qalu yimɓe aljanna fewtinaɓen konngol wiya inna allaha tabiti wondema Allah harramahuma o harmini ɗin ɗiɗino alal kafirina e hoore heferaɓe ndiyam e ñamete wonande yimɓe yiite wonande kefero on Allah harmini ɗum hare ko teddungal e moɗon ko ɗum woni hare heɓotako newotako ɗum wona fi moɗon alladina ɓen ittakhadu jogitiɓe dinahum dina muɗum kal lahwan sama kala puyndan wa la'iban e fijundaru ƴettuɓe dina muɗum kan waɗi fija jala waɗi kirɓingol waɗiri ɗum faale muɗum e yiɗe muɗum ɓe jogitaki dina kan sooɓe ɓe jogitaki dina kan no sariya on addiri noon haccu maɓɓe ala wa garratuhum hodi ɓe janfiɓe alhayatu dunia gurdal aduna ɗan hodiri ɓe cellal ɗan hodiri ɓe jawle ɗuɗuɗe ɗan hodiri ɓe ɓiɓɓe ɗuɗuɓe ɗan hodiri ɓe laamu e fewjugol e saboli jani ɗiɗo hoɗayɗi neɗɗo si woni o ɗowinorali dina Allah kan so ɗowinori noon sariya on ɗiɗo wonay ko newinani mo gundan ɗan moƴƴinani mo ɗan moƴƴinani mo lahara makko on to ɓura Allah yurnade makko fal yawma awa hande ɗo nansahum men yejjitay ɓe kama nasu wono ɓe yejjitiri noon liqa'a yawmihim hada hawrugol e nde ñalande maɓɓe ɗo wama kanu e sabu konko ɓe laatino bi ayatina wonande aya jamen ɗen
yajhaduna hiɓe yedda ɓay tum ɓe jogi ke dina maɓɓe kan koyndan e fijundaru gonɗan adunanan hoodi ɓe janfike ɓe hoditori ɗum ɓe janfitori ɗum ɓe yejjiti hawrugol e nde ñalande ɗo yejjutugol ɓe ɗum ko salagol waɗugol yani eɓɓindanagol nde gollugol golleji moƴƴi salagol gomɗingol ɗum ta ko hoolo ɗum salogollangol nden ñalande ɗon allah wi ɓay tum ɓe yejjiti ɗum ɗon ko gunda maɓɓe aduna minen kadi ɗo hande min yejjiteɓe yarli allah hene yejjita allah yejjitata yejjutugol wonande enen yimɓe ɓen enen ɗum ko nemano andi te si neɗɗo yejjitatama kala probléme mo heɓuɗa on no moɓodiri kawarenano on no ɓuri rewɗa neɗɗo heɓa satte nde ñani wonde ɗi eppanaɓol mo wonkiki si feƴƴi ɗon balɗe seeɗa iya mo fija mo jala mo ñaama mo yara mo ɗana mo waɗa gurdam makko wasi hay hunde heɓali o yejjiti na imi o yejjiti few kono sattede nden tigi tigi haqiqa suno mo iwire seeɗa seeɗa neɗɗo mo yejjita to waɗi si neɗɗo ko sattira o ko seeɗa changé tu changé kadi e makko enen ɗum ko teddugal ɗum enen ɗum ko alhaali moƴƴo e meɗen amma telemma allah ɗum ko ɗuytande non ko jasere allah noon subhanahu wa taala ko o timmuɗo e dendanangal fiyake makko ko o seniɗo laaɓi woɗɗiti e kala ɗuytande e kala jasere e kala fanɗande kanko allah subhanahu wa taala ko ɗum waɗi kala ko woni ɗuytande kanko allah o sifitora o toñata o yejjitata o faljata o jiɓotako o ronkata o ŋoŋata o ɗanotako haaju makko ala e wallede o haton jiɗa ko ɗaɗo haton jina e ɓiɗɗo na gorko wona debbo haaju makko ala e ɓiɗɗo o haton jina e ɓengu o haton jina e hay e hunde e ko wiyete haton jingol idan allah subahana taala mo yejjitata joni noon ko honno woniri ɗo allah wi o yejjitayɓe kanko ɓe wi nansahum natrukuhum min tertotoɓe hande min selaɓe wono ɓe selirno noon eɓɓinanagon nde ñalade maɓɓe ɗo on tertagol ɓe ɗon woni wa ñawore yejjitugol ɓe wayi wasi ɓe yejjita ha tertike hunde a selinde goɗɗo ene a on o yejjitino fi ɗum o tertinoke wigol a yejjiti fi ɗum naygol iwi ga haqqille ko woni o ittinno e fondo makko e haaju makko ala o seli idan nansahum no fire ɗo natrukuhum nansahum on yejjutugol ngol ɗo kadi eno wiire ni no sella ka wiire ni sabu wiwgol lette ɗen inde golle ɗen innitirgol lette ɗen joddi ndin inde golle ɗen allah wi ɗum no ari aya e woni inna almunafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum nafiqi ɓen no janfo allah ko kanko no woni janfotoɗo ɓe on allah noon o janfotako kono o yoɓay ɓe joddi janfa maɓɓe kan o wi ndin joddi inde golle maɓɓe ɗen golle on non ɓe waɗi janfa o wi joddi ndi o yoɓata ɓe ndin janfa sabu nandingol innitira joddi ndin inde golle ɗen o wi nokku goo sifa waya ɗo nasullaha fa nasiyahum ɓe yejjiti allah allah yejjiti ɓe ɗum no ari nokkeli e yewgaji alquran ɗi sifaji ɗo wiyete sifat salbiya sifaji riweteɗi allah ɗi baɗɗi allah siforama ɗi wo min babi muqabala yani ka yottagol ka yoɓugol allah o sifortaki yejjitowo kono mo yejjiti dina makko kan o yejjitay o tigi yani mo tertike dina makko kan o tertoto o tigi allah sifortake janfa allah janfotako kono mo janfike jiyaɓe makko ɓen eɓɓi janfagol mo o yoɓay o tigi joddi janfa joddi janfiɗo ko waɗi kon o wi ndi joddi ɗon janfa min hada albab allah subahana taala o siforte ɗi sifaji ɗo ala wajhi almuqabala walmujazat amma so tawina ɗum allah wi la yadillu rabbi wala yansa wama kana rabbuka nasiya ko ɗi woni sifaji ɗin telemma ɗo hana yewti yiwɗo falyawma nansahum
o wi ayo ayato Allah wi yejitata do o wi yo yejitibe o wi ko honno no woniri ayaji lutondiri ala be yobete joddi yejjituɗo gollangol diina muɗum kan yejjutuɗo gollangol hawru gollangol ñalande sakkitinde ɓe yoɓete joddi ndin joddi wiya yejjutugol ɓe ko ɗum waɗi sa wi non sahum men tartotoɓe min selli sa wi men yejjitaɓe min selli hara yewta nden no faami Allah wi o yoɓaɓe ndin joddi ɗon wono ɓe yejjitiri noon ñalaade hawrugol e nde ñalaade maɓɓe ɗo ko ɗum darngal ngal wama kanu e sabu konko ɓe laatino bi ayatina aya ñeme ɗen yajhaduna hiɓe yedda ɗum hiɓe fenna ɗum e hoore noon koko ɓe sifori ni fof yeddugol mawnintino salo jokkugol diine Allah kan sakko wonɓe jokkude ɗaɓɓana kan diina selirɗe e o ñande Allah yi wala qad jinahum pellet ko gonga men addanno ɓe bi kitabin deftere fassalnahu men fensiti nden men feññini nden men laɓɓini nde ala ilmin e hoore gandal e hoore andugol men e wawugol men na nde deftere na feññinirande ni tum e hoore hottagol e hoore kawral hunde tippinirande gandal feññinirande gandal Allah wi lakin illahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi Allah hino seedo koko o tippini e maɗa wonde ko e gandal makko o tippini ɗum idan tippingonde ko hoore gandal Allah subhanahu wa ta'ala feññingonde kadi laɓɓinande koye hoore gandal Allah teddutowo ɗon o wi ɓe e hoore ko e hoore no siforno ni fof ɓe naafi wonde ma dey ɓe wonno diina araɓe ɓe naafi de ɓe accitira no hoore muɗum yani Allah itte woni ganto gon o ɓooray ɗoni ganto Allah no wiyo ma kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula min laataki lettoɓe bonnuɗo ha min nulaaɗo e makko ha ko hollugo wonde on nulaaɗo arno diina kan ari ɓe ko ɗum aya woni wolude o wi min addanno ɓe deftere nde min feññini fensitiri e hoore gandal hudan min waɗide peewal wa rahmatan e yurmede li qawmin wonande yimɓe yuminuna ɓe hino gomɗina qur'ana o koni ko peewal ko yurmede ko hombo noon nafitorta ngal peewal ko on gomɗinɗo ko hombo heɓata yurmede wonde alqur'ana nden ko on gomɗinɗo mo wasama gomɗinal o fewirta alqur'ana e peewal muɗum kanko nana inde muɗum yurmede wonugol e alqur'an o nana inde muɗum so siforali gomɗinal hal yanzuruna yarli ɓe hino habbi illa ta'wilahu si wona battane alqur'ana o ta'wil o kalima ɗo no fire ɗiri e haala arab imo ara ta'wil bi mana tafsir imo ara ta'wil hara ko fanda ko tafsir wama nahnu bi ta'wil al ahlami bi alimin menen wonande firtugol koyɗi men anda on ta'wil ɗon ko bi mana at-tafsir imo ara at-ta'wil bi mana haqiqatu shay'i wa ma yaqulu ilayhi haqiqa hunde nden e hunde nden ko wontata kon haqiqa hunde nden e hunde nden ko wontata kon battane meere on ɗum noon kadi no ara no wiye ta'wil at-ta'wilu min ala yaqulu idan wono ayon ko Ali Imran wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ɗum no jantono en noon hino fira ɗi ɗiɗino himo fandore anda firo aya jeɗen deftere nde si wona Allah warrasikuna fil ilmi kañum e okkaɓe ganda ɓen himo fira ta'wilahu battane alqur'ana on fanaɗo on ɗo haqiqa makko on anda ɗum illa Allah si wona Allah donc ɗon haara hana darede si gon firo ɗon woti wi ƴetti idan ɗo noon ko battane on honɗum noon ko fanda o battane ko fodariji e kambaji alqur'ana o Allah no wi'en hino sharia o golle mo ɓe mon ɗon wuuray ko aduna ɗo ha balɗe makko ɗe lanna ha ñande Allah faala nden o lanna fi aduna on o immintinayi on o ñaawa on o yoɓa moƴƴimɓe ɓen aljanna o yoɓa bonnuɓe ɓen yiite ngen wonugol ɗum ɗon ko ɗum wiyete battane alqur'ana o
yani fodariji e kambaji alquran o yalli ɓe hino habbi fiyoɓe gomɗi ɓe hoolo harawna ɗum yani ɓe habbaki hay e hunde fiyoɓe gomɗi hay hunde lutta fiyoɓe gomɗi si wona tuma ɓe yii battaneji alquran o fodariji makko ni waɗugol kumpitalji ɗi alquran o humpitiɗi wonde no waɗoyay ɓe ko ɗum ɗo tum habbi hande kadi ɓe habbaki hay hunde si wona ɗum sabu siko ayeji o alquran yoni ko fewno tagal si tawi ko sharia ko diina l'islam yoni ko neɗɗanke jokka diina tawka koko newanima ko newanima ko ɗum Allah ƴettanayma hay ko harminanaɗa kon si woni tum satti a ɓittori Allah wi ha a daguinanama taw ha nemo diina heɓoto laɓaka ɓuri ka heɓotako a heɓay ko laaɓi ɓuri ɗe ayaji alquran a wawata heɓude ɗum sabu ɓurɗo ko anduɗo ko woni o woni ko yuɓɓi ɗum woni ko woodi ɗum hara ko neɗɗanke yuɓɓuno nde enen ɗo homo ɓe min yiyano ellaji teɓre mayre kono ɓay tun ko Allah anduɗo kala hunde on ko waɗi e ko woni wadde e ko waɗoyta anduɗo kala hunde nde woni no woni kene mum e gunɗo mum ko ɗaɗa yiyataga ella haray neɗɗanke yo wakkilo janga nde deftere wallahi amaraka itta pewal si wona ɗo ko ɗum Allah wi kitabun surat Ibrahim kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur o yimin tippininde deftere maɗa fiya yalti yimɓe ɓen immorde e niɓe kufre e shirk nawaɓe annora l'islam e tawhid e iman holli wondema deftere nden sa jokki tum ayaje mere on haray koye pewal ngal on ma yahde e yurmede nden ɓeɗo noon Allah wi ɗum ɗon fof yo naali ɓe joni ɓe habbaki si wona haqiqa ayaje ɗen hande kadi koɗe fodi kon battane mere on ko ɗon koɓe habbi yawma yatti ñande noon arata ma ñande noon ari ta'wiluhu battane mere on yaqulu alladina nasuhu wi'ay ɓen yejjutunoɓe nde yejjutuɓe alqur'ana on ko ɗowni sali ɓe gollidir golde gollidi e mayre gollidal ko yejjita gollidi e mayre gollodal ko yejjita ɓen ɓe wi'ay nde ñande ɓen yejjutuɓe nde min qablu ko atti ko ɗon kam gunda maɓɓe aduna nde ñande ɓe wi'oy qad ja'at ko gonga e jaka adduno rusulu rabbina nulaɓe jomina men ɓen bil haqqi gonga e jaka yo ɓenulaɓe Allah ɓe ko gonga adduno sabu e hino koɓe foduno kon e hino koɓe wonno men molɓinirde kon e hino koɓe wonno men e humpitude kon joni gonga kay yani sikkitaren luttannoɓe nde ɓen fof iwi Allah wi'i noy ko ɗum ɗo woni koɓe habbi nden ñande si hewti ɓe fof ɓe gonɗinayi kono honno la yanfau nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra ɓe ɗaɓɓa noon solution ji fa hal lana min shufa'a ɓe ɗaɓɓa taw ɓur raɓɓudude kon mo heɓi probléme ko atototo raɓɓude koko jeejanamo taw probléme on taw walline hayso ɗannintake few walline sabu kono noon ɓurata yawde edi yo moƴƴin ɗin bonnere nde waɗi men ɓe fuɗɗo ɗaɓɓugol taw daɓɓal fa hal lana yarli hino wodani men yarli men heɓay min sufa'a e tefoɓe hay sigo goto yarli men heɓay ko tefana men fa yashfa'u lana ɓen ɓe tefana men sinno heɓotako aw no raddu awama ɗum men rutte ka aduna fa namala men golla gayra alladi konko wona kunna namalu men latinoɓe ɗen golla ɓe lando ɗum ɗa aw sinno newotako ɓe lando ɗum ɗa yarli tefoɓe no woodi ko tefana men torano men Allah yo muñño men bonnireji amen ɗi hara o lettali men ɗo hande ɓay e jakka ɗum ko gonga awa si ɗum ɗo newotako joni meɗen wakkili men yiltite ka aduna men jonne sharia on kadi min golla harana ko men laatinoɓe ɗen golla kon won Allah wiri noon walaw tara id wuqifu ala rabbihim walaw tara id wuqifu ala annari faqalu ya laytana nuraddu wala nukadiba bi ayati rabbina wa nakuna min almuminin hara a yi'u ñande ɓe ɓe darnoya ka hoore yiite e hino ɓe e hino yiite ngen ko lutti wo ko naadede nder ton ɓe andi aljanna on non kan wawata marsude fes ɓe wi hara num hananino men nde men rutte min wona min fennata ayaji jomina men ɗen min jeeya eɓen gonɗinɓe Allah wi e cottewol surat munafiqun
وينفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وينفق جول مودن يتة وضع في الله يتة مجة أكتر في الله وضع في دين الله ko atti mayde ne arde goddo e modon o wi'a jomiyam nenna nan seeda habbulan gokkum wota ƴetti tan taho hani itta sadaka fa asaddaqa ay fa atasaddaqa mi jeeye e moƴƴuɓe ɓen neɗɗan ke wakkilo o jeeye ɓe moƴƴuɓe o waɗa sadaka on o gonɗina o golla golleji moƴƴi o adi hewtude ɗon sabu so hewti ɗon woni ko ka mayde allah wi fa ida jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun tele makka daranda so woni hewtiyama toon ɓe yelike ɗum allah wi walaw ruddu la aadu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun ɓe feeñaniɓe ɗo ko tawno ɓe holanoki tawno hiɓe suuɗa golleji maɓɓe bonɗi ɗin annuyeji maɓɓe findeji maɓɓe bonɗi ɗin awa ko ɗum hannde wirta ɗo ɓe hay ɓe ruttaka aduna allah wi ɓe yiltitoto e ko ɓe wonno e wadde kon ɓe ko ɓe fenoɓe idan newota ko nengende ɗum ɗon allah wi'a allah jaaboɓe sifa ɗin konngudi ɗon kono ɗo jaabaɓe on hay addaka ɗo ko ñawore tun tippina e maɓɓe allah wi qad gomɗi ko gonga khasiro anfusahum ɓe ɓe perdi wonkiji maɓɓe mo etiki ha tawi wonki mum ka yiide yata hara ɓe perdiki wonki makko ɗon sabu ko wiyete fowtere o waynodiri e muɗum o ruttira so wona ledde tun e soñdia yo allah danda wa dalla anhum majjiriɓe ma kanu yaftaruna konko ɓe latino hiɓe fefindo ka aduna ɗo cirkanoɓe allah ɓe haray hino fiɓi hino egga hakkundeji maɓɓe wondema ɓeɓe ɓe woni cirkirande allah tefanoyeɓe ka allah min qadimi zaman gila fendo quraysin e jahiliya muɗum ma nabuduhum illa liyuqarribuna ila llahi zulfa ɗoya min rewataɗi sanamuji sona fi yoɗi ɓannu men ka allah yoɗi tefan men ka allah hande ɗo wonɓe sirkande allah ɓen wona ɓe ɗaynirede men tefano yeyo a tefano ka gorol ma ha sabanal ngal ka dewol ma ha sabanal ngal ka weldiɓe ma ɗum ɗo ka sabuli ma ɗum ɗa fenade tun e ɗayne e hodo ko ɗum ɓe woni e ɗaynide jama o allah wi konko ɓe laatinoɗo hiɓe fefindo ɗo ɓay kala ko tawi naka sari allah ƴetta hare ko hunde sincande fefindade bakka e allah ko wiyete tefoore ko allah tun jeeyi komo yiɗi o teddinirta o newnana yo tefu mo o yiɗani kadi yo tefane mo o weltori o newnana yo o tigi tefane si ɗiɗo ɗiɗi mo goto e muɗum waasi hara tefoore ala idan jonnon mo tabintinani goɗɗum go tefoore harana e yiɓɓe allah ɓe o newnanoyta ɓen ɓayle anda ko hombo narawti fefinike baki e allah no anda kan shirkanɗo allah ma shirkiranaɗo allah on ɗon tefoore allah namo nulaɗo landan sallah sallam ko hombo e yimɓe ɓen ɓuri handude ɓurata yeɗade tefoore maɗa nden ɓe maki ko on wiwɗo la ilaha illallah ara ɗum hino laaɓi pos ka ɓende makko man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi jonnon shirkanɗo allah jeyaka ɗon shirkiranaɗo allah hino jaɓi jeyaka ɗon mo wi noon ɓen shirkiranaɓe allah ɗon tefoyay naara ɓe fefinike e bakki allah ko ɗum allah ñaawi ɗo o wi majjiriɓe konko ɓe laatino ɓe fefindo konko majjiriɓe ɗo ko naafi wondema ɓen ɓe ɓe shirkiranayno allah ɓe yiyoytaɓe ɗo ɓe yiyoyayɓe kono ɓe yeddoyay ɗum huɗo tappo wiya menen ɓe rewatano men fes ma kanu iyana yabudun wona menen ɓe tefayno wona menen wonno ko ɓe rewata ko ɗon koye ɗum ɗon wonate hay hunde e heɓatako to wiyoyoɓe joni ɓay menen ko ɓawamen yutirno ɗo e haray joni min wallito toon mamen ɗum ala toon ko nafsi neñal men allah wi majjiriɓe yeebike e juuɗe maɓɓe ɓe yitata ɗum ɗon ɓawa allah ñawde ɗum ɗo e maɓɓe himo ñinnana en noon jeyal makko ngal kanko allah subhanahu wa taala o soggana en ayeje artirede wonkiji ɗin e mawningol mo artirede wonkiji ɗin e ɓeydugol gomɗingol mo e ɓeydugol olagol mo o wi inna rabbakum tabitino joomi moɗon allahu ko allah ko woni jeyɗo on ko woni joomirawo moɗon on mo haano ɗon jonnitude on jeyal jonnitiramo jeyal waɗugol ko o wi kon notomo e nodda ɗum e gomɗingol mo wotindina mo
rewa mo dewal ngal o shar'ini ngal e ɗengal nulaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o sifi hoore makko ka hollugol lem kanko jeyi en o wi alladi on khalaqa samawati taguɗo kammule ɗin ɗi fof e majji ɗi jeɗɗino wal arda e leydi ndin kadi ɗi jeɗɗino fi sittati ayyamin e nder balɗe jeegoo ɗe golle ɗo tagugol leydi e kammu ko e nder balɗe jeegoo ɗum no fensita ka surat Fussilat Allah wi o tagi leydi ndin e nder balɗe ɗiɗi o waɗi nguureji mayri on e pelle mayri on e nder balɗe ɗiɗi woni balɗe nayi o tagi kammuli ɗin kañum kadi jeɗɗi e nder balɗe ɗiɗi woni balɗe jeegoo suratu Nasi'at tindini wondema e tagugol nguureji leydi ndin ko ɓaawo kammu ngun tageɗe so heɓɓindiri ayaje ɗen ɓe fof majje wona leydi ndin ndi taga e nder balɗe ɗiɗi kammu ngun taga e nder balɗe ɗiɗi woni balɗe nayi Allah noon yiltiti kadi e leydi ndin o tagi noon nguureji e mayri on Allah wi ka suratu Nasi'at fatimta ko suratu Fussilat qul innakum takfuruna billadi khalaqa al-arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andadan dhalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام ونيد بالناي كون ده يكون لا تيجي نزوم بأكبر المجد وإذا كمل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين ونيب الإجابة فسورة النازعات وي أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها هاوي والأرض بعد ذلك دحاها ليدني باو تقولي كمولين وتكيني تمب مجي وي ليدني باوتلون او تمني تاكو ماي دون صحيح دي ليدو فو يالتا ko jent e kon leydi taga e balɗe ɗiɗi kammuli taga e nder balɗe ɗiɗi timmingol tagu leydi ndin waɗa nguureji mayri o waɗa e nder balɗe ɗiɗi woni balɗe jeegoo ko ɗum woni ɗe jeegoo ɗo ka riwayaji ɗum ko gila e ala on ha e juma ala e tenen talata arba alkamisa e juma ko ɗum wonde balɗe jeegoo ñalande jeɗɗa ɓere nden e asewe o nden ɗon tawaka golle hay hunde ala e mayre e kañum golle Allah ɗen tagugo kammule leydi yahudu ko ɗon mahi wi Allah ko nden ñalande ɗon fowtino ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira ko ronkuɗo fowtoto Allah wi walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi 6 ayyamin wa ma massana min lughub men taguno kammule ɗin e leydi ɗin e nder balɗe jeegoo e ko woni hakkunde mayri leydi kammu fof e nder balɗe jeegoo o wi ronkere heɓaali men Allah wona o ronkuɗo sakko o fowto yahudu kañum wi Allah ɓayo gañi tawde kammule ɗin o fowti e asere on e ko ɗum waɗi kamɓe ɓe yetti ase o ɓe waɗi ñalande fowtede maɓɓe o wi summa refti ɓayɗo tagi kammuli ɗin e leydi ndin e nder balɗe jeegoo istawa o ƴelliti o fotodiri ala al arshi ka arshi makko o aya ɗo no jeeya e ayatu sifat e ayaje sifaji e ɗe feddeji ɓuy majji e muɗum woɓɓe riiwi kañum sifa o mana makko on ɓe wi istawa ɓe mana istawla ɓe wi istawa al arsh ko o huɓini o laami tagore nden fof kono o toɗɗori tagore nden arsh on sabu ko arsh on ɓuri mawnude e tagoje ɗen fof ɓe jaɓali ka hakkille maɓɓe wondema yani mana mo arabu fandorta o istawa ko on ɗo woni ko fanda woni ƴellitagol e hunde fotodira e hoore mayre ɓe waɗi ko haqqille maɓɓe si ɓe jaɓi o mana ɗon hara ɓe nandini Allah ɓe waɗi ko haqqille maɓɓe no si ɓe jaɓi ɗum ɗon no wayi ko wiyete goɗɗo meɗen ƴellitike no goɗɗo men ƴellito tano hare ko noon kadi Allah ƴellitori ɓe yejjiti wondema in hunde no hawta inde kono hara haqiqa on e mana wona o ɓuutu Allah subhanahu wa taala mi waɗi sifaji ɗi o okki en sifa muɗum kono ko inde nden tum Allah yiye enen kadi yiye kono yalla yiwgol meɗen nande yiwgol Allah enen hekka nden juuɗe ka joɗɗen ɗo e goto men rentande da fof nafere yaasi terrasse ji Allah noon kañum aduna o fof ɗum renti ɗum e hoore noon e goto si wonɗo yaasi to woli en nanata nder ga
alla kañum tagorene fof si wowli di mo be e haala mum alla nana mo be ko wowli faama mo be ko wowli o landintako o wiyata an deƴƴi ha oɗo wola ma ono deƴƴi ha ɓeeɗa wola kono eɗen yiɗu fiyonno feŋo haqqillaji meɗen sifaji allah ɗin ɗi riwatake ɗi yeddatake mana majji on ɓolɗintake koya tabintinɗi tabintinaɗi e hoore haqiqa e hoore mana ko ɗin sifaji firata kon ka haala arabu e hoore ko tabintinta kon hara a mbadinali a wiyani no wayi ni hara a nandinali a wiyani ko sifa ni koya eto ha wopa ɓolɗingol e yeddugol e riwugol tabintina e hoore ko tabintinta kon wopa kadi mbadingol wopa nandingol ko ɗori wona hakkude ɗon allah no sifori o sifa ɗon e hoore mana mo ɗengal arabu ngal wiyenta on o sifa ɗon kono haqiqa muɗum mi anda ɗum noon ko allah subahana taala o andi woni neɗɗo on o hani fiɗirde sifaji allah ɗin o wi yughshi leyla nahara himo suddira jemma o ñalorma on mo ƴetta jemma on suddira ñalorma on o itta jalbendi nin niɓɓita non kadi o ƴetta ñalorma on o suddira jemma on o itta niwre nden hento o wi nokkugo yukawwiru leyla ala nahari imo taara jemma on e hoore ñalorma on jalbendi yaha niwre nden ara wa yukawwiru nahara ala leyli imo taara ñalorma on kadi e hoore jemma on niwre nden yaha jalbendi ara ɗo o janti hunde wotere kono nden ɗon no tindini ndeya ɓa heɗen renti jemma si ari ñalorma o yahay si woni ya jemma on timmi kanka ɗo yaha ñalorma o ara ko wonɗi e lontonirde o wi yatlubuhu ɗiɗo ɗiɗi kumbe e muɗum no ɗaɓɓita kuma hafithan e hoore tinnagol jemma on lannata goɗɗum ngo waɗa ɗon ha si ñalorma on aroya ala ko woni hakkude jemma e ñalorma ñalorma on kadi si lanni hay hunde ala ko arata ɗon ɗo e jemma on arde ɗum ɗa lannay tun ɗum ɗa fuɗɗo ɗum ɗa lannay tun ɗum ɗa fuɗɗo ko ɗum woni yatlubuhu hafithan wa shamsa o tagi nangen kañum kadi kanko woni ko tagi nangen kañum kadi wal qamara o tagi kadi lewru ndun wan nujuma o tagi koode ɗen ɗum ɗo fof kanko woni ko tagi ɗiɗo fof musakharatin ko eltaɗi bi amrihi e yamirore makko nangen no elta no doga e lawol muɗum fuɗira ka fuɗirta ɗon yaha hewtoya ka hewtata ɗon kale arche allah sujja toro newnanede yo yiltito newnane yiltito ya fuɗɗitoyo ha ñande dangal ngal daroto allah yiltirange kange ardi ɗon nde ñande nge fuɗira ka hirnange lewnu kañ kan no doga e lawol muɗum nennagol ala tongagol ala hay hunde e majji kanji ɗiɗi hewtota ko ɗum a adito ɗum allah wila chamsu yambagi laha an tudrika alqamar nange ngara huɓɓodira e lewru ɗum gasata walla leylu sabiqu nahar jemma on kadi adirta ko ñalorma jemma arata ha gasa jemma kadi hikkoɗo ma ñalorma lomboɗo o yiwa kullum fi falaki yasbahun kala e ɗiɗo hino e lawol muɗum hino doga no jokki lawol mum kode ɗen kañum kadi ko wona noon allah subahana taala hino eltide hoodere ɓe no doga e lawol mum hino jalbina embere jalbendi ko allah subahana taala o faandi yiɗi yonde jalbini woɓɓe jangiri ni aya on waɗi fatha e majji ɗi fof tuggi yewtere nden ko wi ga halaka samawat woɓɓe jangi mo wa shamsu ɗon ko ala libtida yewtere nden ɗon hay lanni yatlubuhu hadithan nde wonde fuɗɗiti wa shamsu nañoñen wal qamaru e lewru ndu wan nujumu e koda ɗen musakharatum kañum kadi ko elta ɗum bi amrihi ɗon ko musakharatum ko elta ɗum bi amrihi e yamirore makko kanko allah ɗum ɗo fof ko noone eno arabu wallinirta konnuɗi manam haqiqa tan ko serta ala faame ala ande lahul halqu ko kanko jeyi tagu ngun kanko jeyi tagu ngun woɓɓe wi tagugol ngol ko kanko jeyi woɓɓe wi tagu ngun ay ko taga kon ko kanko jeyi hiɗi ɗino ko ɗi hunde wotere hiɗi yowneɗi kanko jeyi tagugol ngol saabu ala ko tagi si wonamo kanko ko kanko jeyi ko taga kon kadi fof saabu fof ko jiyaɗum makko wal amru e yamirore nden kadi ko kanko jeyi ko ɗum woni sharia on sharia ngol ngol ko kanko jeyi
o harmina ko yiɗi harminde o dagina ko yiɗi harmingol o ñaawa ko yiɗi ñaawgol o waɗa ko faala e muɗum. Tabarakallahu ɗuuɗi moƴƴere Allah rabbul alamina jomirawo tagora nen. Tabaraka barki hunde barkunde ko ɗuɗunde moƴƴere. Woɓɓe firi tabaraka ay ta'azama wa tanazzaha, kono ko ɓuri sellude kon tabaraka wa kasura khayruhu. ɗuuɗi moƴƴere Allahu o Allah rabbul alamina jomirawo tagore nen. Ud'u rabbakum nodde joomi moɗon tadarruan o jeyɗo on o siforɗo tagugol kammu e leydi e nange e lewru e koode muɗum e dendanangal ko taga jeyɗo kala ko woda kon nodde o toroɗon o rewon o. Noddugol on mogol wona tadarruan e hoore yankinare na hino nodda hakkille ɗen aran yahi to. Normaki sallallahu alaihi wasallam Allah jaɓanta ɓernde welsinide, ɓernde welsinide ya torade Allah hokkan Allah dandam ɓernde maɗen ala e gonɗa wolde kon hinde miijo fiiji to hinde oori kayre ɗengal ngal ɗi hawta lawol Allah haaju mum ala e sifa on duwa sa ko to Allah koye taw ɓernde nde ɗon kañum e ɗengal ngal hino yaadi ndeɗa toro Allah hara hiɗa mawninimo hiɗa teddini fi makko hiɗa hulimo hiɗa jorti heɓugol konɗa e torade kon hiɗa huli wota faɗu ko wonɗa e torade kon ko ɗum woni e hoore yankinare wa khufiyatan e hoore gundo toragol Allah dewal ngal umuman si tawina farillaji toɗɗanaɗi nokku ka hana waɗede ɗon koya maɗum yani ñawanaɗi waɗede e kene haray ko eto ɗi wona gundo. Si wiɗi waktuji joyi ɗi waɗeten ka julirde e ko jokki ɗum e horugo lewru suma e hajjum ɗo wata wonde e gundo ndo mawna kene kono si wi sifa ɗum ɗo eto golle maɗa ɗen ɗe wona e gundo ɗe wona suuɗiɗe fodde hiɗa wawi. Laɗo makki sallah sallam jeɗɗo Allah waɗo eɓe kala arsu muɗum ñandeta to ɗowdi ala si wona ɗon ɓe janti eɓe jeɗɗoɓe neɗɗo okkitirɗo ittuɗo sadaka o suuɗi sadaka on ka hakke ko suuɗi mo ha tawata nano makko ngo andali ko ñamu on jonni ɗo ko haɗo suuɗoto o wigo wondema suuɗu hara hay hikkiɗo e maɗa mo daroduɗa mo wonduɗa ka suudu o ɓengu ma hara ɗo waɗi moƴƴi no woodi moƴƴeji waɗata hara o anda ɓengu ma o ɓiɓɓe ma hara hay wonki anda balɗe to suuɗa heɓu sadakaji ɗi suuɗa hara hay waɗanaɗo on anda ko a waɗi ɗum fof no wawi wonde. Minen kam en jangi toon nde wonde nokkeli goo sa hoɗi nokkeli goo yani nokkeli ko tawata suktora talibaɓe no ɓuuri no sukki ɗon a immoto bimbi ala tawa saku maaro ka dambugal ma, tawa bidon nebba ka dambugal ma, tawa saku sukka ka dambugal ma, tawa carton mo ɓira ka dambugal ma, ala hasab on de ɗum ɗa wonde ɗum ɗa a andama mbo addi goɗɗo andama mbo adda. Idan no wawi wonde on waɗɗo ɗum on ko honɗum ɗaɓɓi ko ya weltonomo ya jarnumo on ɗaɓɓirama e hunde lano woni muɗum jasa wala sukura on ko ɗaɓɓi o ko Allah weltano walla yurminirmo on o yurminiri noon on mo waɗani ɗon mo andi on ɗon ko hatojin ɗon o waɗanimo kadi e hewre teddingol mo o ɗaɓɓiralima yoɓugol mo o ɗaɓɓiranalima ugginanagol mo o ɗaɓɓiralima ɗaɓɓugol duwaji wirtoya ɗo ko annduɗa e ko anda waɗanma e hewre gundo e hewre sutura kanko tun e Allah andi ko ɗum Allah wi noddemo kanko Allah rewo mo e hoore yankinare rewo mo e hoore suuɗugol fodde kiɗo wawi suudude feññingol noon feññingol no moƴƴireji ɗin kadi nafino harmigol harma kono nde tawno ko suuɗugol ngol ɓurete ñinnangol ihlas on ko ɗo waɗi ko ɗon ɓurata ɗaɓɓirede sina ɗum Allah no wi in tubdu sadaqati fa ni'mahi so feññinni sadakaji ɗin haray moƴƴi ɗin eni ɗum ko hunde moƴƴere amma noon suuɗugol ngol ko ɗum ɓuri moƴƴude ɗum ko ala hasabe alhaali on wonde no ara hara ko feññingol ma ɓuri moƴƴude si noddama joni waɗen fi juri jane waɗen fi l'école o waɗen fi pont on andi noon landi jawdi jandi tawino toon yimɓe buy marɓe kono nde wonde jama go ko me duñe tawiɗa tañƴini sa feññini ɗon a waɗi 50 millions yeruɓe ma ɓen toon her sa waɗugol 3 millions et 5 millions awa haysko ɓe waɗa haysko 10 ma 20 hara ya feññin ɗon ko ɗon ɓurma moƴƴande saabu ko sadaka ko da'wa wonda e waɗode ɗon
sifadi al haliji do fi incitugol noddugol jama o e wadugol ya fengini sabu ɗum ɗon na ella haɗaka harma ella ala e muɗum kono so tawina ɗum ɓuri moƴƴude kon e golleji ɗi fof koya suuɗu nafe maɗa woni ko julde woni ko gorka sadakaji ɗi waɗata golleji ma ɗin koya suuɗu hande noon jama wallahu mustaan ka Allah addanno en ɗi téléphone ji ɗo haysi wotino julde o filmi toto mo yahi ka hajju kala ko o waɗata ko wangagol ko bongagol kaaƴe ko mina ko musdalifa kala ka o fewndi o umpita aduna fof min ɗo ɓeɗa to hara wona yigo wona e waɗirede kono so tawi ɗum hara hino hulɓini neɗɗo en ken koye suuɗugolle makko ɗen acca yeru ko Allah hoddiri kon ko ma feeña ɗon ɗum feeña ulutti ko suuɗa sabu ko monɗa e waɗande ko Allah tun so tawi ko haqiqa so tawi ko gonga wonɗa ko Allah toon ɗa e waɗande e to hawna hakkunde mum woɓɓe jangi ɗo wa khifiyatan manam ko goto khofiyatan e hoore suuɗugol innahu tabitino kanko Allah la yuhibbu lmu'tadina o yiɗa jaggitoɓe ɓen yewtoɓe keerol ɓen yewtoɓe keerol e noddugol mo ngol kanko Allah e toragol mo ngol e dewal ngal ɗum ɗo fof Allah yiɗa wona ko toragol mo neɗɗo no waɗa jaggitere torare sa toriki ko boni haray a yewti keerol a jaggiti Allah nonnam hen ɗo kaarijo hara ko fi jattugol mo jawdi ma ko debbo janano sifa ɗin piiji a jaggiti e duwa Allah duwaka torede sifa ɗum nde wonde no wona e hoore ko moƴƴi wona wigol masalan yo Allah okke werde annaba ɓen ka aljanna na annabajo a wata hewtude werde maɓɓe ɗen Allah noon no moƴƴo e ma waɗo e kawtiroyowo e maɓɓe kono yalli kawtal ɓe fii ɓe hoɗidi ɓe kawtiri hiɓe fotata kono noon kawtigol yimɓe moƴƴuɓe ko teddungal torago Allah yo Allah kawti yo Allah waɗo e kawtal maɓɓe na ella kono wigol yo Allah okke daraja maɓɓe ɗum noon ko ella ko jaggitere ko yewtugol kerol e duwa wigol neɗɗo nanno e goɗɗo no wiya Allah si ka dambugal aljanna mo naati ka sengo ñaamo ɗen galle daneje wonɗe ɗo okkoyan ɗen ɓe wi ɗo ko jaggitere duwa sifa ɗin noneji ɗo fof sahabajo nanno ɓiɗɗo muɗum no wiya Allah dandan lette yiite ngen dandami ngulikin dandami cukkikin dandami piyeede dandami ndiya wulɗan dan o wiya so jihoorema wi yo Allah dande yiite ngen e kala ko ɓannata e magge konngol o kuuɗe o yalla hokkore aljanna e kala ko ɓannata e makko konngol o e kuuɗe o ɗum ɗo wonno duwaji nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam idan janggitugol yewtugol kerol e duwaji ɗin no haɗa Allah o yiɗa ɗum ka ndewe kadi ko wona noon sa acciti sunna o e bidan a jaggiti a yewti kerol sa acciti laɓɓinangol Allah a yahi e riya on a yahi e nanina gongol e yiina gongol a jaggiti e dewal ngal ɗum ɗo noon fof none jaggitande ɗen fof Allah subahana taala o yiɗa woni ko hakkude maɗa e makko o yiɗa ya jaggitu woni ko hakkude maɗa e tagore Allah ne kadi o yiɗa ya jaggitu o wi en faman itada aleykum fatadu alayhi bimithli ma tada aleykum kawmanaaya o yiɗo wala tatadu wa kulu washrabu wala tusrifu o yiɗa jaggitugol fantingol yewta keerol o yiɗa hay e hunde ɗum neɗɗo koya haaɗu ka duwaɗa haaɗude noon innahu kanko Allah la yuhibbu lmu'tadina o yiɗa jaggitoɓɓen wala tufsidu fi l ardi wota on bonnuka leydi bada islahiha ɓaawo moƴƴinede mayri wota on bonnu e leydi ndin ɓaawo moƴƴinede e mayri ɗo kadi noon e bonnere on fof hiɗen haɗa e fewndo moƴƴere nden fof leydi ndin Allah moƴƴinirindi addugol annabaɓe adda sari Allah a hana bonnirgol e mayri keferal kakko yeddugol Allah e sirkangol Allah Allah moƴƴinirindi ɓuttu e teddungal a hana bonnirgol e mayri e dimbugol ɗo ɓuttu ɗon créa waɗa ko memminta probléme waɗa ha yimɓe haɓa idan kala ɓuttu e moƴƴere ko Allah waɗi a hana waɗugol ɗon hay e hunde e bone bonnay ɗo nden moƴƴere ɗon e ɓuttu ɗon waɗuuhu noddemo kanko Allah rewon mo hawfan e hoore kulol holugol wota on ronke jaɓanede wa taman e hoore tanƴinede wonde ma on jaɓante neɗɗo koye hoore wal haali ɗo hani wonde rewa Allah hara hiɗa huliwta ronke jaɓanede hiɗa tanƴini a jaɓante mo woppi fotenirgol ɗiɗo ɗiɗi haaju makko bonay sabu si kulolngol ɗuuɗi e maɗa ha feƴƴiti ɓuri tañƴinagol moƴƴere Allah nde yahay ha sikka Allah sikke bonɗo
sikku Allah sikke bondo ko keferan ka ko jeya andi ahula ha wonto ya kefere sabu ko ngol ya tajo da yurme de Allah dum ko keferan ka ko jeya innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqawmul kafirun si tamo won kadi febbiti kero le mada ya to da lette Allah rengi kambaji makko din ko be no sawi be akhi accu ko na wande ko ta Allah ko yurmete Allah ko yafoto on do o hodi to yurme de Allah nen ha febbiti kero tamo won tidi ha febbiti idan naya jolin ka tamaw naya jolin ka kulol na he hunde burduma ko eto wona hakkunde don wakkilo da tinno da sobino da janga dina ka fama rewa Allah subhanahu wa ta'ala woddito da ko hadi kon nyiba ko yamiri kon e hore dum hada hulu tawron ku jaban golma hiya tangini kedi ko jabante Allah no janti jiyabe moddube o wibe o sifi be o wi walladheena yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum bi rabbihim raji'un o wi ben wadobe golleji di hibe wada golleji moddi tawata hara hibe berde mabbe no huli o tabaron ke jabanede sabu tawde ke joni mabbe be ruttoto Aisha radhiyallahu anha o landi la do fi haya dum ngado ko wadobe bone ben woni ko wona fanda do gollobe ko gollata harano huli ngado hakkilla ben juulo en horobe ben gittobe zakka wala sadakaji ko hara hibe huli o tawara Allah ala be jabande tadaru fi da imma to arga joyi de juula an lanni amma pa ki Allah no jabdo dum kala jabdo asika no wadi Allah jabdo ko rata ko wadda ki Allah so fala jabba idan hulu o taw jabande o to nyata non kono hulu to taw da faggitade ko hada taw jabane neddo hulu dum nonde da faggito be de anda hulu to taw da faggitade ko bonnata golleji mada ring ko do wadi harawti ko woni wal halido o hula harakan himo tanjini yurmede Allah nen Allah dala tamode inna rahmatallahi tabitino yurmede Allah nen qaribun ko battinde min al muhsinina moƴƴinoɓe ɓen kala none moƴƴere siforɗa hara yurmede Allah nden hino ɓattima sabu nde moƴƴere ɗon moƴƴingol tawhid maɗa on iman maɗa on moƴƴingol dewe maɗa nden moƴƴina jikku maɗa on e needi maɗa ndin moƴƴina hakkude maɗa e enɗam maɗa e mawɓe maɗa ɓen moƴƴina gollodal maɗa ngal e tagore Allah nden nonne moƴƴingol ngol fof Allah wi ɓen siforɓe moƴƴingol yurmede Allah nden ko ɓattide ɓen wa huwa alladi ko kanko woni on yursilu riyaha mo hino wurta keneli ɗin moyno immina keneli ɗin bushran o imminira ɗin weltingol bayna yaday rahmatihi ko atti yurmede makko nden yurmede nden ɗo ko toɓo ngon saaƴi ngo ndiyan ɗan ko ɗan ndiya woni ko fanda ɗo yurmede nden wano wiiri noon satu rum انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها وينداري باتجي يوم من الله نم كهنو وورني تيري ليدي نم باون يورد باون سفورت كون مايدي الله يدو كم كوني كونو إمي لدين كنيلي دي ويفا ويفو غول دينغول ونا ويلتينغول سيهندو دون ويفي بناي تون جماعة تنجنو نيان نساجة جوني مبهان نكاية هرانو ويلتي هنو حبي يوم من الله نم imma no habbi no weltori sabu hato jingol mum kañum tigi fi hunde fanane wano remuɗo ma faalaɗo remugol ma awugol ma marɗo dabeji ma ɗum kañum tigi no hato ine ndiyan ɗanka suudu muɗum ma ɗum tawi ɗum ɗo fof a jeeyaka e ɓeɗo fof wonare oti no weltori ko ndiyan na saƴata kon sabu saji mo ndiyan ɗan ko ɗum moƴƴinta remuruji remuɓe ɓen koye ɗin remuruji o ñamata hay finna yokki ko itto sooda kono si ɗum moƴƴali o heɓata ko sooda so woni yaasi on yoori ha feƴƴiti ɗum no ɓeɓina koloji no ɓeɓina forage ji no bonna gunna jama o ko ɗum waɗi ndiyamɗam henndu ɗum wifay tun ɓunna jama mo ɓe hara no welti no jotti heɓugol yurmede Allah nden ko neɓa hay e seeɗa woɓɓe jangi ɗo nushran badala min al ba ɓe itti ba on ɓe jangi mo nun nushran sakitugol bayna yade rahmatihi sakitugol welo ngon bayna yade rahmatihi e ko aditi yurmede makko nen ko ɗon ko aditi toɓo ngon on kalima ɗo mo janga nushran mo janga nushuran mo janga nashran ɗin ɗon fof ko mana goto ɗi firi ko ɗum woni kanko woni ko immini keneli ɗin weltingol e ko aditi yurmede makko nden ma ɗum sakitugol welo ngon ko atti yurmede makko nden yani ko atti ndiyan nan sajude hatta ida aqallat ha si woni ndum hendu ɗon ndu rondike sahaban duule thiqalan tedduɗe sabu waɗorgol ɗe ndiyam suknahu men soggaɗen duule
li baladin mayyitin e saare yoorunde saare maynde fa anzalna min tippina bihi e nden saare ɗon almaa ndiyam ɗan ko ɗum woni min sogga duule ɗen hara hiɗe rondi ndiyam hiɗe teddi sabu koɗe rondi kon ɗan ndiyam min soggade haa e nokku yoruɗo nokku hatojinɗo e ndiyam min saajinaɗan ɗon aye ndiyam ɗan hino ƴiwna ɗo niɓɓita duule ɗen waɗa si woni seeɗa yiya hen tigi hara duule ɗen feƴƴi allah na ɗon faandi saajingo ndiyam ɗan feƴƴa nana ndiyam ɗan no saaɓire bambe to to ma tele yeeso to henɗa toon no niɓɓiti hara an ka wonɗaga no henti kono allah subahana taala woni e hollude kattane makko ɗen ƴiwna ɗo digi no yeƴƴo ɗo riggo niɓɓita jama mo welinta ko lili moba ko manno fof ko yaasi wona seeɗa ɗum tawa hen tike allah soggi duule ɗen ko feƴƴini kanko wonde e soggude himo itti malaikaɓe ɓe o halfini ɗe golle ɗon oyi fa anzalna bihi min tippina e ndin leydi yorundi ɗon woɓɓe wi fa anzalna bihi min tippinira sabu ɗen duule ɗon alma a ndiyam ɗan fa akhrajna bihi min yaltinira ɗan ndiyam ɗon min kulli thamarati immorde e kala none dinɗe kadalika ko wano ni nukhriju lmawta min yaltinirta mayɓe ɓen min wurnitiraɓe min immitiraɓe ko gaburuji maɓɓe la'allakum bela jo onon tadakkaruna on waajitoto o wi kanko allah kono min wurnitirni ndi leydi ɓaawo tawde ko yorundi purkitindi nduggu tun si ndiyan ɗan saaƴi e hoore mayri kala noone e leɗɗe fuɗa ɗum rima dinɗe muɗum waɗa no min wurnitirni leydi ni ɓaawo nde nde yorundi mayndi no min waawiri ɗum ɗon ni ko noon kadi min waawiri wurnitugol mayɗo ɓaawo ƴiye makko fof wuɗude o wonti ngullaari woɓɓe wi misal ngal ko nandingol noon e golle ɗen tigi ɓe wi no min saaƴini ni ɗan ndiyam min wurniti leydi ndin ko noon kadi min saaƴiniroyta ndiyam min wurnita mayɓe ɓen riwaya no ari wondema si wuttangol ɗiɗaɓo ngo wuttama ka halaɓe hutu falka sour allah subahana taala o saaƴinayi so si arano ɗo wuttama yimɓe ɓen fof maayi heddinoɓe allah faalama immintinde ɓe o saaƴinayi ndiyam ɗan ndiyam saaƴa duuɓi 50 hara yiɗa saaƴude ɗan ndiyam noon saaƴi ɓalli jama o wuurita mi wawan allah subahana taala o taggirnoɗi noon on seeno ruhuji ɗin noon waɗe e jama o kam ɗi ɗon kadi ko ndiyan saaƴi jama o wurnita kono ndiyan ɗan saaƴir ni leydi ndin e wurnita woɓɓe nandini golle ɗen woɓɓe nandini e alhaali tum manaji ɗino fof muɗum ko gootum almuhim allah subahana taala ko holla e woni mbawdi makko e immin e wurnitugol ko maayi imo hollira e ɗum e hunde nde rentuɗen nde wuuruɗen leydi ndin ndi yoray sa cikki keeɗi e mayri tawa ko mbullade immoto e ndoggu ndin leydi ɗon ndi woni maydi ndi woni yordi si allah saaƴini ndiyan ɗan e mayri ko awa o fuɗa genal fuɗa haysi goɗɗum awaka ɗum immo ɗon ko rimata rima ko labete tu laabe allah wi kono wurnitiri ndi ɗo ni ko noon kadi o wawiri wurnitugol mayɓe ɓen hollugol on ɗum ɗo ko fii on tasko fii on waajito anndo wondema hihi immi tangal ko ngal gonga sikke wo ala wawgol allah wurnitugol ko maayi ɗum sikke wo ala haqiqa ko gonga e hoore noon ko saƴinta kon ɗan ndiyam naamo ɓe yani wona leydi ndin fof woni ko fuɗinta e hoore no timmiri e hoore no moƴƴiri leydi goo ko leydi moƴƴiri leydi labandi leydi wuurundi ndi yoruno tun kono leydi goo ko leydi soɓundi nokku yorɗo mayɗo few hay ndiyan saaƴe makko o wawata fuɗinde wano leydi nokku moƴƴuɗo fuɗinirta noon o yiwal baladu tayyibu leydi laaɓundi ndin moƴƴiri ndin yahruju nabatuhu fuɗi mayri on yaltay bi idni rabbihi e dungaye joomi muɗum yani yalta haran timmi fuɗa haran timmi no laba walladi habutha amma noon leydi soɓundi ndin leydi ndi moƴƴandin la yahruju yaltata fuɗi mayri on illa nakidan si wona hewre karahan illa nakidan si wona seeɗa illa nakidan si wona ko boni ɗiɗo konnguli tati noon mino fira nakidan ko fanɗi e hewre sattende ara e hewre wona ko moƴƴi kadalika ko wona ni no min feññinirani on ni ɗe ayeje ɗo no min fensitiri ni fiyake saƴugol ɗan ndiyan e wurnutugol leydi ndin ko wona ni no sarrifu l ayati
من فنسيتيرتا آية جدن لقوم كونان دي يمبه يشكرون به نجرنا الله وبيوني نفي تريب فنسيتان دي آية جدن ينطر الله سبحانه وتعالى يلا جيني هنا يلا فامين القرآن ونمي نانا ينكوي نقول مقول لكري قول مو وده يبدأ القرآن وكاين يجدي كل يمدو ويافو ينبكة جمالين ونادي الجنة إنه ينوب مالين إذن نانغا كام كوب مالين ونادى أصحاب الجنة ندي يبدأ الجنة وأصحاب النار يبدأ يتنين أن قد وجدنا وندم من توي ما وعدنا كن كفد من ربنا جميع من حقا كوغا فهل وجدتم يرلي توي ما وعد ربكم كن كفد جميع مودم حقا غوما قالوا بي نعم كنوا ندي فأذن مؤذن اونو تودو هم بتو بينهم حق دي مبه اللعنة الله وندم كدي الذي وني على الظالمين يورثون بين الذين بين يصدون به نسكو عن سبيل الله إلى والألغل ويبغونها هبنا ونقول إيواجا سيلرقل وهم كم بالآخرة ونند لا خراهم كافرون كبيجب وبينهما هنا حق نمأ حجاب ورغو وعلى الأعراف هنا إهور الأعرافيون رجال ورب يعرفونه بأن كلا كلا مود بسيماهم إيمان مود ونادوا بنبض أصحاب الجنة بالجنة أن سلام عليكم وندم كسروني يمودوا لم يدخلوها بنا تلك الجنة وهم يطمعون كونوا بتنجنيبه وإذا صرفت سيوني لاما أبصارهم جتمأبن تلقاء أصحاب النار تلمك يبيته قالوا بي ربنا جميعا لا تجعلنا وتودم مع القوم الظالمين وندد يبتون ببن ونادى أصحاب الأعراف ندين بالأعراف رجالا ورب يعرفونهم به بأن دردهم بسيماهم ما نجمولهم قالوا بيا ما أغنى عنكم كهم النفي جمعكم دودو والمولو وما كنتم تستكبرون إكم قلات الله المونتين أهؤلاء إكبئنو الذين ونبن أقسمتم بوندهم لا ينالهم الله هم بنتاب برحمة يرمينه ادخلوا الجنة ناتي الجنة لا خوف عليكم كل ألا يمودون ولا أنتم تحزنون ونالي أنصن توبة ونادى أصحاب النار ندين بيتين أصحاب الجنة بالجنة أن أفيضوا وند يبقى علينا أمن من الماء إمود إنديانا أو مما رزقكم الله ما إمود كونكو الله أرسكيون قالوا بيا إن الله تبتين الله حرمهما وحرمين دينهم على الكافرين أيوه كرابه الذين بين اتخذوا جوجتي بدينهم دين مود لهوا سمكلا ولعبا في جرار وغرتهم هدب الحياة الدنيا من غدنا فاليوم وهن ننساهم من يجتي كما نسوا بيجترين لقاء يومهم هذا هورقل إنين يلان مقبلون وما كانوا يسبكم كبلاتنا بآياتنا آية يمن يجحدونه بيده ولقد جئناهم كقوم والله من أدى النبي بكتاب دفتر فصلناه ولقد جئناهم كقوم والله من أدني بكتاب دفتر فصلناه من فنينيد من لبنيد على علم هو رجندل هدى من ولد فيول ورحمة يمد لقوم يؤمنون ونندهم بكم دينوبه هل ينظرون يرلي به نهبي إلا تأويله سنا بطن ميره يوم يأتي يند أري تأويله بطن ميره يقول الذين نسوه بأيب يجت بنه من قبل كأتي قد جاءت رسل ربنا كغونغا الدين لا بجومي من بالحق غونغا كان فهل لنا يرله نودا من شفعاء يتفوب ويشفعوا لنا بتفن من أو نرد ما من ربته فنعمل من قل غير الذي كنا هنا كنا نعمل كم اللاتين ومن قل قد خسروكم إذ تردي أنفسهم وكي جمع وضل عنهم مجري بما كانوا يفترونكم كبلاتين وهي بففدو إن ربكم تبتين جوم مودو الله الله الذي خلق السماوات تقول كم ولدين والأرض إليدين في 6 أيام من البل يجو ثم رفت استوى وجلتي على العرش كعرش مكو
يغشي الليل النهار هم سدر جمع يرمى يطلبه هم دقبتم حثيثا إهور تنار والشمس نامين وتجيد والقمر إليور والنجوم إكوددين مسخرات كل إلتاد بأمره يمير مكو على فامه له الخلق كنكو وداني تغنغم كنكو جي تغنغم والأمر يمير تبارك الله رودي مؤجر الله رب العالمين جميلا وتغورنين ودعوا ربكم ند جومي مودن تضرعا إهور يوم كناره إهور ين كناره وخفية إغندو إنه تبتين كنكو الله لا يحب المعتدين وإذا جيتو ببن ولا تفسدوا وتنبنوا في الأرض كليدي بعد إصلاحها باو مؤين دميري وادعوه ندام خوفا إهور كل وطمعا تنجناره إن رحمة الله تبتين يرمن يلن قريب كبتي من المحسنين يمؤين بن وهو الذي يرسل الرياح وكان كوني منو إمنا كنيدين بشرا والتنقل بين يدي رحمته وأدتي يرمي مكونه حتى إذا أقلت هاسد رندك سحابا دول ثقالا تدود سقناه من سبقة لبلد إليد ميت يورد فأنزلنا به من تبنا إمير الماء ديانا فأخرجنا به من يلتني ردنديا من كل الثمرات مدكلا دند كذلك قوانني نخرج الموتى من يلتنرت مي بمن من إمن تنرت مي ببن لعلكم بلجون تذكرون واجتتم والبلد الطيب ليد مؤجرين يخرج نباته يلتي فدي ميريهم بإذن ربه إدنغ يجوب ميري والذي خبث الأمان ليد بندن لا يخرج إلا نكدا فدي مود يلتتاس وناسيده كذلك نصرف الآيات وننيم في ستة آية جدًا لقوم يشكرون وننديم جمع بالله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.